Duar baguri APHLC atumpian phirang kia mai kangni. Tim Karbi Longri atumpian korkan thelong unity victory lapen prosperity mai kapamanpon. Joy kepen viasat lang ki enlong Japan Dr. Jaya Bhattacharya jari deng pen kang pupon. Keceng sini lip super club surihini ra ingkoi ra kethomo farman angdung giti ke pathupon. Assam Chief Minister Achor Riniki Bhuya Sharma Longli ke rayatim an abarim EM rataning tipen kahum ridang. Hiniang deng Karbi Youth Student Organization pen knockout football tournament ke pado pathupon bomlo. Aprangsi birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Lakhaing ka trok Duar Baguri constituency APHLC atumpian phirang kia mai kangni. APHLC Duar Baguri mai phu Mohan Singh ing tipen kaning jepon ke KECCM Dr. Tuliram Ronghang ke Karbi Anglong Pharman hempre ke hang chengbang phu aphan non puta chini nelang. Bangso joksi Karbi Anglong arada phan ki pamang hulok lo pusi KECCM Dr. Tuliram Ronghang aphan arpokpon. Tuliram Ronghang amang hempre ke hang cheng kumama opinion ni ta lang di chini ne. Kumasi hempre kenang we gima na pen hempre pang kumasi ke tisong ma polang li chini ne ke chini ne yoksi pini alang li Karbi Anglong arada pan ching hon tek the khe ching hon tek the longri ching hon tek the a hoye du chini ne delo a so posi ne tum banke APHLC banke ning duplo kumasi ala Karbi Anglong arada kar ilaki hemprek kang tim henlo. Bangso joksi Karbi Anglong pen hemprek aparman kache song dun cheng la pen ke hang dun cheng ke raidang ing ti henlo. Lasi Karbi Anglong arada tumta chini pa minot. Raidang ing ti hemprek aparman kapachun ji pupen. Cepaduk pik la pen bangso PC penang anarada tum amek prangsi kaprek song tumta hemprek aparman aphan kache song pang cheng lo. Lasi non ke isi amahang ke thek tang taningkan troksi kebra hini playing erlo. Setami non puta hemprek aparman pachun thek thela. Hemprek aparman amen pen rada thengno chong thui chopai po haidara philote tengne detiti National Party atum ke pusi APHLC Duar Baguri mai phu mudom singi ti pherang kia mai along ningje po. Kali hemprek nai pukang cheng bangke komalo polote itum bangke raidang ti hino. Alang li 1969 aningkan jitia Meghalaya hemprek kelong horse hala so horse Karbi Anglong phanta hemprek pilo lasoki pie ho sitame Karbi Anglong phanta isya warsai kemi pilo sitame hala so hor silong along adhek do ne pono Karbi tum phan sitame dora pe na ko lapen adhek Assam asor sitame ako Karbi akhei phanani pono itum dora pe nei pu hala so hot chi dise masya phirban ke election pathulo aso election ke patu hot ke Karbi tum ta ante isi hemprek deng denoi ko hala so hot apor ke megi pi hote ta me hala so election ke patu hot ke badu ta hemprek aphan hot ke jok ke avi pin hala so matro raidang ingti selang li 244 a ke nangwek ji olang li inu west hala so bujok flo ayone se hala so ta iltom ke hemprek aphan ke pakhadon del Karbi Anglong BJP atumpian cepatir pipon ke damtang preni phainer ke barni korkanthi constituency ke parlo haberam rong phara rong pathok lamalong unity victory lapen prosperity mai ka padopon bangso mayalong aluhia manpen ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh B MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling KEC Chairman Raju Tisuk Deputy Speaker Ajit Kumar De EM Lun Singh Teron EM Surya Rongphar EM Riti Singh Hi Pendang Lok Penang An EM Mrs Lapen Board Chairman Lapen BJP Asongja Puasongja Pi Atum Lapen ke Ongdung BJP ke Kroi Aradatum Chitong Nungsi Mai Misen Pen Pachun Pon Kalau tu bahan akan joy pen cycle non tarik ke travelni ron pon podon maletum bang suri foso se ai student tu bara ke joy pen ron pon po lan parta kalilan don maletum mua cek lo ke Karbi Anglong kedoan hidup kela kedoan ratum pan akan joy pen sang kelong jawar saya pan lagi sila suri ko na trok
Karbi Longri Abirta Purial Tama Phan Aken Joy Pen Sonkat Kapilonga Jia Phan Ron Pon Pon Iltum Chingwai Chingsai Pon Mama Don Malitum Lapen Ke Se Kachelaya Phan Pula Tame Dak Lak Po Unity Victory lapen Prosperity amai ingkora trok MEC constituency longta padoponji. Kedamtang kili kahod lamcak kacipi, towar me lang lapen kacing thora sai klempon pupu alamcak alamaputhak pensi labang swamai padopon lupusi ke ECCM Dr. Tuliram rong hangpen pachinipon. Dokmuka pen waisong terang phuluni pen sar honingti Karbi Longri Abirta. সভাত আমি আয়োজন কৰা হৈছে অকল কলকান্তি সমষ্টি নহয় 26টা সমষ্টিও সমান্তৰাল হিচাপে আমি উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকৰ যিবিলাকৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগৰ আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজ্য হিচাপে ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আধালা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান স্কিমটো আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে আজি ইয়াত অসম মালা জৰিয়তে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগে যে সেইদিনা মোকো টেলিফোনৰ যোগেদি মোক সুধিলে যে মই ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ সময় মই যিটো গড়কান্থি আৰু শচীনঘেণ্টা সমষ্টিৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে ৰাস্তাটো কি আছে মই ক'লোঁ যে দকমুকা আংজক পানী কঁঠালগুৰি আৰু লগতে ৰংমংৱে কাজিৰঙা সেইটো ৰাস্তা শ্বৰ্ট ৰাস্তা হ'ব সেইটোতো 2 লাইন ৰাস্তা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাস্তা এইটো সোনকালে সেইটো টেণ্ডাৰ কল কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে চামেলাংচু লাংলকচু ৰাস্তা সেইটো চেংচন কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত সৈনিক স্কুল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইটো আঁচনিটো চেংচন কৰা হৈছে এইটো টোটেল স্কিমটো আছে 375 crores গাৰ্ল হোষ্টেল থাকিব বয় হোষ্টেল থাকিব ইয়াত নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব এইটোতো আৰু ইয়াত ইনডোৰ আউটডোৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স থাকিব ছুইমিং পুল থাকিব গাৰ্ল হোষ্টেল বয় হোষ্টেল থাকিব গোটেই টিচিং ষ্টাফবিলাক থাকিব গতিকে ইয়াত 3rd গেট 4th গেট ইয়াত লোকেল যিবিলাকৰ আনএমপ্লয় ইউথ এইবিলাকৰ সুবিধা কৰা হ'ব আৰু তাত যিটো সৈনিক স্কুল যেতিয়া অহাৰ লগে লগে ইয়াত যিবিলাকৰ BPL ফেমিলি দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক আৰ্থিক অভাৱ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চোকা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া ইয়াত পঢ়া সুবিধা দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি আঁচনি মই ঘোষণা কৰিছে এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত আমি ৰিলি কৰি অহা 14 তাৰিখে লাংফেৰ সমষ্টিত হ'ব আৰু লগতে 16 তাৰিখে আমাৰ হাৰগাৰ সমষ্টি হ'ব এনেধৰণৰ 26টা MEC সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে একতা বিজয় উন্নয়ন সভাত এইটো আয়োজন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ থেংক ইউ Dipu pen birilang kang ratatum hemtot lun joy kepen viasat lang ki enlong Japan kedam tang prini pioneer kebarni Eldrin Kramsa a building along Dr. Jaya Bhattacharya pen Dr. Angsina tok bet tumari deng pen diagnosis lab center kang pupon Munira tum ajaraki so lelong pusitami viasat lang ki enabang kya kinang sodu Lasirada tumaphan joy ke pen bang sovar sai van pilu pusi Dr. Jaya Bhattacharya pen pachinipon. So Kadom, a very good evening Karbi Anglong. I am very happy that today we have started diagnosis here with respected Mr. Augustine Kramsa sir and Professor Lily I ma'am. I'm very happy that I have got them as my partner to start here to work in the health sector and in the education sector also. First of all, let me tell about health sector. We have started here diagnosis. This is a branch which we brought here like from Delhi. So mainly we have started in Delhi with the alumni of AIMS, doctor pathologist of AIMS, Dr. Rajiv Ranjan. Myself, Dr. Jaya Bhattacharya. I have done my PhD in HR, and Dr. Shashwati Hazarika is there. We both are developing Northeast diagnosis. So our lab, we are aiming not only in providing a very good
service in health sector, but also we want to do social service also. So Mr. Augustine Kramsa sir is the best person in social work. He is already a social worker. Madam is also there. So we hope we'll do the best here. But obviously we want all the doctors and the lab technicians also to support us all the way from Radatum ki do ki dam ki tong la pen via satlang ki endam je phan hospital along an ki dam un e tuma phanta a hemalong andam si via satlang ki endam je phan anta varsai pi pon ji pusi Dr. Rangsina tok di pen pachini ponthu ke ladak mane blood test punoi ajat ason ke test so kelilo hemlong le ke do pustame VCPG damun e pustame phone colleague right choklo nili thomaso blood collect po jongsi 2 baji aprang arni blood collect lote lake so arni mata result longulo jongse ako arni kangsam 2 baji pen philote lake next arni lo kelongpo asi awar sai bangke non ke cheng si ako ke penangana discount long ponji latang det pen ladak pen ako black hour sai mane jeneba package sistame nangi pustame hadi ladak mane compound po jeneba la diabetes sake sotum latungke achiklo jonting ba hopta 3 pustame kane 1000 por sistame hadi nilitum non starting pen ke suri si pen si pangchengpo lake chiklo jon thoman phanlo son thak thak si black package ta non ulai pompo nilitum la bang mola media hen pen sistame pachini pon thui bompo Kiri sekolah di angkan pun sih kalau pun berapa? Non aku nilitum la home service tadi pike ladak pen berla anvelang ladak di fu tu berla angke la pu lamdeng road side bangke PWD an ladak bangke manela phone contact ta chok direct la kalite ki book phan bang non IF pasalamik bom loy Itu lah phone call tu lah anytime macam apa? la bangke nilitum apor non ko ke thik ke da lang seta bisikoi ke 1 baji tu 2 baji ang bo soporote mane hemlong sitame collect dampo Long arah tum penangan aki sungdu la VP negative test la hai la sini linut bahini doktor pen advice and see mate pini la tok bia sang ho la pen la gohati asor to pen itum chelang si nile methang si nile dam si nile agreement dam si tum partnership si dak ke claim la si Karbi Long arar phan ki joy kg po pan si nili la so a left kangku nile ke doktor kali la penili lahaya banggelan ketek ula puta kali bonda nili Karbi Long ara phan jundu kesu penangan kesu nili thegeng lolo nili betang mata nili kidney patient lahaya blood test nai puta nili Guwahati mate Chennai an sidam nang la pendilian sinang nang bonda lahai ki joy kg po phan si nili methang ma si nili insteven si nili methang ma sidak partnership kuri si nili pini la support one iglong lo la si Dokhara Hidi Youth Development Society DHYDC tum chepatir piponsi kecheng si nilip super club surihini ra inkoragathom supinso ataninkan krip lipen kretoksi football championship ke damtang chiti ni phai phoarni pathu chengsi ke damtang prini phainer kebarni angdungiti pathu pondo Lapen artaninkan kretoksi tum Dokhara Sport Club pen Songron Football Club atumang bongsi pathu pon Dokhara Sport Club atum ke thek nuchara jok Songron Football Club aphan Dokhara FC atum golisi thapsi chepahai pon Lapen artaninkan kretoksi atum Dokhara Sport Club pen Songron Football Club atumang bongsi pathu pon Dokhara Sport Club atum ke thek nuchara jok Songron Football Club aphan Dokhara FC atum golisi thapsi chepahai pon Dokhara Hidi Youth Development Society amaipu Barna Be kaning jepon tim ke do an kapat huang bong ke cheng pen non ki jut an thangna ta siksak avi pinsi mesen pen pa jut long pe melu pusi lam the paklang pon mesen ke patu ke thek pon long si EMS bono Dokhara bono Songron bono la pen dai guri bono thek ser pen si pini la so poran he ke le gun lo thek he da usonte hala ke cheng army pen masi rem Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Achor, Riniki Bhuya Pen, Karbi Anglong, Lakha Kretoksi, Socheng Dhenta MEC Constituency ke Pardo, Deopani Thengkurong Phararong, Ruthe Anglong Alongli, Jiri Pharoi Sialongli Kache Raipu, Arjulongsi, Abarim EM Rataning T, KA DYCC Amaipu, Sukur Singkro, KA DYCC Kongchunbang, Rolling Son Mara, KA DYCC Chunbang, Sanjip Teron, Lapen Socheng Dhenta EPHLC Amaipu, Mensing Phang Cho Tumpen, Ade Maklong An Kahumrida.
itu sar padam the kemudian sar padam the na kakak sar padam the na rong nung sih nung si katerek no pate rong kateran katerek lagi pandi itu karbe tangan ke theri nung si katerek no pate rong katerek no theri ke pani itu job lo अगर तुम पर के थेरी के पानी से तरफ पना तो खाना बालमी में सराय दादा ada kuci dah jam bila. Abarim IM rataning tirangkia to malong nang kapachini do na tingki so cheng henta constituency arlo ruthang long long li chiri pharoisi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma piso Reniki Bhuya Sharma homestay la pen trekking amen pen long le ke nam pu arjulong si Deopani thengkurong phararong along rong asala pen rong arata to malong an ka humrida thengkurong phararong arata tumki kedam tang phi phua kai hutpenta la swang long pen si theng han luanta chunam pon bomlo la swang long pidet puloti la swarong arata tumpen heng lo hananta chu endama thaya videt pu la si labang swang long ke pajok phanta pi thek the pusi pachini pon kohora pen mirsing tok bi Karbi Longri Abirta. Present Chief Minister Himanta Biswa Sharma Hemaswar Aphan jitu suri si abigha along lagi pi polam sarjulong lo asila dak rata tuma bang pen kachini ateng polote alang tumpen lahai kaching ki chethan non ma thang ta we pu la pen jong si do pustame rata tum bang ke choklem ki chodam aphana dim nang ye pot asila hai lam bang ke li tum alang li tunge ko din thek the pusi nang chipaklang lahai pir thek ka do ka we lam chini phan sini tunge ba रात ni tum ladak jitu arong vek bahram nit kali ladak ki jitu arong ki do mokha agang bura tum puna rong akisar tum puna lang li tum ben ka chinia teng pulote belek bahara pen kali pina tum bangke dak jungjung arong tum bangke da solong le mokha bangke alang tum ha pusar fisar din ningkan pharo ko ane stami alang tum chichini ne anarta pen sigido pot nasila dak bangke kunu poidhe alang tum ke in future bang phan ki piderji pu bang ke koi thek the pusi chipaklang lahalo nile tum bikhek koi pini ke bang lam theke lahalo Karbi Youth Student Organization tumpen chepater piponsi ingdeng hini KYSO knockout football tournament pre-nify trophy pen pangching pongsi pre-nify ner kebarni anabangki ke hayate matum an quarter final kelidu Jithan dame bang sukapathu pre-nify trophy arnia bangki team pliang bongsi chiphopon lo lapen team hini haipon lake KSA Thompson aru lapen KSA Jameson aru atu sonsi alang litumge quarter final aphan inghong koklo sonsi pre-nify ner kebarni bangki team trokang bongsi chiphopon lo la swang bong pen team ke thomatum haipon lo lake BJYM is Karbi Anglong KSA Samson aru chipahai pongsi quarter final liduntu sonsi lumba jong yude team atuma bangke ke pathu jia team ka vedet penajok hai pondet si semi final aphan inghong ponkoklo setami komentu tong labang suka pathu gi du thuji nia bangke pangdak pon pilang setami un an pen ka papra pen pachini pon pupusi tournament committee mate KYSO mai phu crossing ti so hin pen pachini pon thu Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom